Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu harengkat ke jing senran lang jong ke District Medical and Health Officer ke Dr. A Lingdo bat kiwei ha ke arpu khendai trik ubna jemang arzar arpuwei kilalet ban Jurip ya ke Corona Care Center balabu ha Don Bosco Youth Center Laitumkhrah ya ke bala penyat da ke jing selok Salesian of Don Bosco jong ke Shillong Province hagani ke center ke badan Laipo jing tia an sumar tangye ki kintai ki bayabit ya ke jingpang COVID-19 kata ki basupang malumala kat baya ka bam kadi bat yeki nurse ki ban sumar yeki nongpang hagani ke center an sapenbiang ru nadong syadong daki bor penyat jong kene ke kenhun ki reuniam jong ka balang kathling. Isongu showing kom yaki bang ai kublei yaki nong penyat jong kani ke center ka bakila wan sakmat ban ai kita kakti kamon di kadiang ha jing yo I ham tom le halane hai ni po bakla bon ha ki kes bakila keo ba komjor ka jing sosi ha ka baki men siam ngi lado te halo kata kanong rim nilai I ba kini ki positive cases la do ha yen ham tom le ha bam byang ka jakasa ka bo ka jing ma pat wat inde tai te yen kasan Hendak para marjan marpa bakalaban ketahui kusnong ketha. Hello ni nongrim la sungtu beladang kajing dam kam bangin identify community centers yaki bangin bu yaki bagi ini centers ngin bu tang category A and B. Kemudian kong golong category A ki belum asymptomatic, category B la ki don mild symptoms. Baka basum tanna chu bah kani ke center kini ki bakan nong penya father makri kam tam le kilai trace to man penyo wat ikinasis ro bakina sa hangne kelong station hangne bakana ka kamram jangini ke nurses kham tam le kelong ba da ki don symptoms mild symptoms kini ke nurses kenyo ban monitor yaki or pusang kanta but undon doctor bade pat in charge yakini ke centers rungi health facilities woman long attached to this woman I per consultation can advise what na dong kambro ula man visit yaki but hagalor kata kin kandang gajeng train lang ka ba lada kini ki belum symptomatic ki kham sitom hangilaban but man ra no ki sa ki hospital ki berani ki bal sumar ya ki category C and D then that way kolong kata ka response kolong prompt kolong fast kolong swift haka banginum poislam than ki hospital kumni yo imenta bon ki brio kat kin pois hospital amla man le issue te da ka bangibu hacking centers ka jakar kin strong hayeng ni la don pa ka monitoring system the nurses ka belong professionals and then kiban sa train ha baka baar kalau doktor undan uban sa yarap yaki uban I advise uban consult but ban immediately screening ni cases yo kinong kam deban khap shift no seki hospitals kidan ko life housing thia ko kamera ko hall ko ka stay ka indoor stadium jo ki badminton court no man chuo ko itan mat ha ko well ventilated ka ba ka byanga kani ka sngi ka jishai ka joka por ka view ka ambience kolong soothing kham tam lengi so tho ikini ki brio ki bayo ikani jing shitom mede e ka ka tang e ka met ka khat ni ka kta e ka jing per khat kala dangi dang kum kini ki center kanyarap sibon e ya kini ki mom ki dik nong pang kini ki bayo yo no khyang jing pang bakin pendep ya kata ka isolation period of 10 days hai ta I atmosphere I belong conducive ya ka jing kot jing kha jongke southly la tarekam kani ga Don Bosco hall hamni bari infection rang kaban kete kini areas ba ro khai ba around kani ga zone ka ba ha he kom dahon ling do na tingi don sa po guru dwara sa ko wei ka tor ka activate ko to kelas dang ban
demit ye kini ki cases nanti ngidon sekoi hajaya long bateman medo hall hang toro ilabon kiba la pensa iki wat sekoi ngilale hamle apa balmiki apa kiting ro yo i kene kecing jong kibriu kam taman eselong kecing purstat jong uneu yang jingpang te kawan kata kecing semua nangi ngikwa ban lai nak benta kibriu jongi kam tam tu kiba tuna haka yo ka kwat kiba mla ban yo jing sumar te ngile perkat ban ngila jid ya kene ka youth center pakan longkum ka corona care center te ban lai ya kene ru inomla ban lai tang mangi te ngila thok ka chiti sha ki bor sarkar sikna pria chikdisi pan makiru kila ayengi kane galat kila ayda ka siti ber kilawan pedu per kila kemen ya kane ka tam ka bangiru ya persang ban ya kilang kam tam ya le persa ya unu yang dipang tina kaliang jungi hoi ngingila ban ya kilang tang ban ai ka jaka pen kre se kitiar gitar tina kaliang jungi ru kala kadiai limba ka jinga tre ringkat bat ke solution family ki badai ki solution sister jongi ki sister Pichlan kumut sayong ki sister Fernando ki emergency makiru ki le dai tilang da ka baki la ayengi ki nurse ki trainers ki barsawan banirab kamtam ha connect center habangil aji di connect center para baga sarkar kala ibit pa connect center kalong ka corona care center tina kaliang jungi na ka social development ringkat pe center per province ngin sapen biang lu dong sedong ka paham kadi na kita jongki ka jakatia jakadam jongki nurse jongki volunteers tengi hab baby sahi na ka seng na ka organization pagin persang lu kala kadiai ban persang banyo jingirab na kiwei pat kibriu kiba pa banirab as ki individuals kibanirab lingba jong ka social development jungi swabangin stangi kane ki doktor nak MHS sekin sawan ban ai training ya ki housekeeper ya para nurse kuno ban manai je connect center ngai tang para mangi tingi su ai tang kati kaman tika diang banyarap se ka idea banyarap se kapam kadi ka jakasa jakadam ngai expertise kuno ban sumari ki pang pat kiable ki doctors te ka sarkaro pada lingba idisi mene ila pular ba insa ai yang ki doktor ki ban pej ban kmi kene jaka hage ju ko poro ba kisa yarap pan pen biang ki pi pat kiwi ki cinon kam oi mila don kato kene kendiat leng nam la ban pen tap se boro kat ba kam na ngim tip kene ke simpang kan long sibnai la ne arbnai lai bnai ngim tip te ngap long ki ba khe ada ki Priu ki pun mensawan sah kan ega.